Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kirkhot jong kisan tali kiseng bahalang hapo kajingelam kaseng Hineutrap Youth Council kilalet ndam no e kisi si lama hakmat kipulet ha IGP haswa bakin ya parana kajingelom patba kajongki kabalong menta kasngi kabaay kerteng ka save Hineutrap mission kajinglet pandemi kisi hakmat kipulet kalong banlat na kajing syabom kiriu patba kibayat denti kibasyong kali haba kidukhot seng bahalang kilet pai syaying Haka juk kapor ki pulet kila senran lang ru ya ki dekhot ki seng balang hadu khandai lat manat nya kejing huri hura. Sipai kari, selat nafang, sebelah kari, selat nafang, sebelah kari, selat nafang, sebelah kari. Dia seberang. Minister ulat ban pulang program yang dia jong kapar jong u tapi kru khot tang gi jong ni kin le jaka ban pen yo kontrak sang bamelale ayu ya ka LP me ayu ya ka TNT Melu ya ka job result policy, melu ya ka jing kam yo jam jong ki khon samla, melu ya ka bam sak pompong, la jelai ka ni kar ka jong me. Taning ya krais ka ba nadu menu la dak ka inquiry, adu mentam la ban pen pau perthei, don ayu halendat. Laring ya ka jing hab jong dum, wat ka IT ko hati kong, ka don ka jing bol tho lane ka miss ka bom ya hab apreng ki sub contractor department, balai umla ban sim action. Shuwes lani penser wakai ya bisa jong patba lagi spark road lading ya keren ya so bahagia skip lading ya keren ya smart meter lading ya keren ka jingbam sap ka belalat ak dengan sorkat kale dengan sorkat ngingi la dawana ko bor ko pelong ya sibai kuari ban pensitam mi kibri ki badan benta hakani kan sap ning yo i bakani sorkar kamle nyemte daw kadai namar baki benta kim kwa bagi jing kinwan akhmat jong patba dengi nang penbor ka sorkar ba kini kimat kibangi la bu akhmat jong sorkar dai tli kimat nang ni syakmat ginang penjor ya ka jing ya ki ka jong ni ginang penjor ya ki program ki jong ni in series of agitation ya ka balik sing sa penbana hakini kisngi mat rekawe ka batikna kalong ba hakini ikendiat ngin long ngin nang pelong ya ki jing ya ki ka jong ni bangi la pen ngin long ngin nang pelong ya kijing ya ki ka jong ni bangi lapan ngilek tang da kawe kesur bakata kalong ba home umlam decision nomor sin don sini di putiam don sini ringi ngilek be kawe kesur kata kalong pa sa kesur bakasi trip mission talon kasi baknang ni sakmat long pa kre ye bang ni kaliang ka jong ni ngin sa penjo kijing ya ki dan ka jong u long bom sa ha yang ni kubor siam bat syagi syaka sorkar hibro kawe ngingila keren da ka basay bangi ngin ya sakmat ban pelong program ke jongi ban penting kena bagi hatim kawe kita gimat jing dawa ke jongi kin seurlong dan kin urlong nang ni sakmat kani kai kabangi man priang aga sanchar pat ba nadu menu bakar kan penteri kam ya kibok ni kian hanglat kibakwa bansat ya kasuntur ko jong kum kinong syong sinong ban penpau ya kajing ka jongi tamata ka jing ba jong ka jat menriu ba jong ka iklamwan hang ni bandawa kontrak iklamwan bandawa shit ngimdei ki high level ning iwan ni nakabenta bandawa kimat ki jura kta ya ka jat menriu ko kuwe ILP ka tin kasi ka kam bordar kabom yo kam yo ja kun samla katol hakam lani vision policy kakambak jing pli ya kitam ya khalai kanyap jing syak penyap dusmon jing ba ceret haki pulet transnam kita gidi kimat ki bakta ya kajat benriu ko jong tuan ban pun snow ya kita kimat ki jongi ahmad jong ki mi ahmad masusi kalong bungi sakhang hang ni halenti rekata kum ki dekhot jong kan riu kum ki kun samla jong kajat ngilawan ban pun ni ban ngikwa ban dak basyak ni sorkar bawat persyang banting kau pun wat persyang banting tempan yang ni namar ngimting namar ngimi tak kajing sisa nam dawa kimat kajak beriu babi kum kakenhun jong ki sanseng kumangi lapan pau lengi lon cak ni punya trip mission ngikwa ban pau sa sorka bakani kade tang nang ni syak kum kini ki surprise agitation lani ki kam ki bakendet nginang le syuk